Maya no mamwe ma matigari maire irare nyumba cia andu guku Nkoben. Ona mwaki uyu nduri urahora na ndogo igithiaga na mbere na gutogwa iraririkania ikari kiria kimatungite na imwe cia indo iria maratara kurwo nicio ni magetha mao maria maraciniirwo thito-ini. Angalia sasa yale madhara tumeleta. Mahindi ya mzee mmoja hapa imechoma gunia 250. Uthi ciana citu itinathi thukuru nyumba ni iheire nyumba yakitwo mundu ahuthiire akui miaka 10 milioni ta 3 ikahea na ndagika 3 mbembe cihurite ikombe ikahea iyo ni hathara nene muno. Ndugamano ino irerikana iracungiririo ni gikuo kia muthuri umwe uria gutari kuramenyekana wega kiria kirathire na mbere no aikari marekuira ni kuragwa aroragirwo. Sisi kuweka hii silaha chini, tunataka mtuletee mwalifu ameua mtu yetu, tujue ameua na njia gani. Thutha wa gikuo giake andu a ruriri rwake marerikana makoretwo magitabania tharikira cia kwirihiria. Yule mwenye ametoa matusi mabaya ni vizuri akamatwe na aende record statement. Ni matusi ya nini yeye anatoa hivi? Kwa sababu tumenyamazia hii maneno kwa muda mrefu. Haro cia umira hindi gutire mundu witu. Hindi ugakora mundu othe ni atuika andui. No ria gutari haro tukoragwo twega muno tondu mawira ni turutithanagia. Maabithaa ugitiri Maabithaa mwena wa Nkoben makigeria kuhorohia ndugamano gatagati ka ikundi ici igiri. Tutazungumza, tutaelewana. Hatutaki tufike wakati ambapo sasa kama pale chini tupige tear gas, tupige risasi, tuumize mtu. Hatutaki. No mucemanio-ini uyu aikari maroneka ta mari na uritu ngoro-ini undu uria urarituhia mibango ya gwetha kihonia. Atongoria a muingi guku matetirithitie ati oni kihoto kia umwe wao makinyirite. Kama ni moja, kama ni wawili, kama ni watatu, tunataka tu tuletewe aseme ni huyu, tuone ikiwa mkononi ya serikali, sio kuchoma, sio kuua, sio kupika, tuone akisimama kwa kotini kutata haki. Borithi maugite no marathi na mbere na uthuthuria niguo kumenya kihumo gia thina uyu. Makiria ma nyumba 50 nicio irerikana icinitwo ni andu aria matari maramenyekana. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Gathoni wa Jihia.